Praise the Lord. Pastor tol minute tele tula lima liva ngole fiafi Manai o le Manava o Galuega e moli atu mo oilo mo tamalo lawa mi lautou ona Mikaeli Preta o te toi fatulima atu liva ngole fiafi lau pulkalami whaawau na wale anga yatu sio tatu aina i mo tamalawa yo lea te mafuta mai lungo le ala whai ma lulu sa iai saunga le mu iai le whautauta o lo whaatali mai ainga ma lo le ma lue le neva yaso ma lo fo i le ono sai ia iso o se whaiva alofi au lo utou ngā pāti ai ia ma utou usu seua i lea aso ma lea aso ma lo le le whalongolongo ti ngā wase manuia o Samoa e whaatalofa atu lau le tala leo na tulanga whaalupe lupeina whaatalofa atu i le au whainga luenga tofia le tua i so o se tapo inga so o se whata whaitaulanga ia whaftaitele i lau tau whanau me manui le li leo tātou wau mai fo i le whai unga o le neiva yaso tātou tautua ma le au nanga Global Kingdom TV vi ia ma vi ia leanga le leio le tua i whaatalofa atu fo i te mamtina matua ao sinsino le talo le lei ma futa mai fo i maota malawa whaftai lau tau te talo leo ai alo tapo inga wase manuia o Samoa talofa lava ia whalau tele atu tātou whatalofa o tātou whamalo i lunga upenga tawhailangi i tātou wōma paanga ma futa mai ia ma pale mai lungo le tātou o nanga i le aso ma le aso li ia le atua o tātou au lia mai fo i le whai ungo le neva yaso i ngā luenga whai i lona alofa tausi ma lona alofa muli ia te i tātou ia vi ia le atua le nea fiafi whatalofa atu foi i au aunga le atua sa mātou ngā luenga fo i le neva yaso
le ngata nei tu fo yo le misiona ma ngā luenga ia e so o se ala ata ma so o se ala leo o so o se pulelaa ma so o se fata faitaulanga o loo manu malo ina ia nganga mo le tomlo le fitengalu malo le fola malo le talai malo le fasoo ia le tua nei vaenga o le afiafi se atu tatou whamalo mo tatou whatalo whailunga o tatou platform solo anga i toi tatou o nanga lunga tatou YouTube live lunga tatou Facebook live ia mase lunga tatou app ma tatou website ia le tua ia se isiaki atu tatou lisi le vaenga o le afiafi patalo fatu le au le tua le sunga i le whaifau Samuelu Tavau ma futa mai tatou laumua i Amerika Samoa ma lo le soifua mia ma lo fo le ngā lulua le leva yaso ia lo fatu i le whalitua ma le ainga fatalo fatu fo i le uso au na Jimmy Brown ma le tatou au nanga whaamalus au whaasoa manuia ma futa mai Samoa ia via le tua i le mafuta mani le fiafi fatalo fatu foi i le tofine ia ula faleni mafuta mai foi le vaenga le fiafi o tara ia manuia tele le fiafi ula te lo tele mo le tofine ai le anga le leio le tua ia i le fai unga foi o ngā luenga fai o le neiva yaso ia ile tatou mana unga whātoa ni fiafi e tatou nunga ili a mataina le tatou Manai o le Manava o ngā luenga ia o le tatou woi le tua i se te talo ma si itia atua le tatou mana unga ia e pei o na wha to ai tau nuu mai lunga o le tatou au o nanga tamale ni fiafi e le mawhai lava le tua na mātou o loa e mātou te li whaatangsia le nganga o lau fio tuina upu i o mātou ngutu e maise o lau mamalu ma lau whau unga le tua na ia wha malu sia se nganga i so staimi mātou te moli mawina ai le tua lau fina ngalo i o tangata alofa mai le tua le amataina o le nei wha soa wha le nganga si i o olo na whai wina maise i mātou uma le li o mātou iai whatasi lungo pe au ngalo le ea le li fai tau whaalongo i lo whetalai mai mo i mātou nei pō. Ia iai le tua luanga le lei, ma ia tofu sia i mātou i o manuia. Al mātou te talo whaptoa nea fiafi le tua o mātou te si tia atu i lau a fio le tua le atalii. Ia tau ave, ia olo iai o iai tono ai o whalemai, ono nisi fo i le tua o whalavelave tau tavali. Al mātou te talo le tua se ia lo whangia lo nola. Alo whangia le tua, ngā luenga, li inta mai tai fo mai, ina iai le tua, lau wha malolonga, fo ai le tua le malos, a mai se fo i le ali e, maua le tua lona lau le lei, ma ia wha ai loa ia te ia le tua, lou lava a au whai wavenga. Ta mā, wha aloto teleina o mātou ainga, maua i mātou le wha tua, ia mātou te mawaa ma mausalia i pea i taimi maso whapengei. Ol mātou te talo le li, mātou te ole mawala au atuai, le swafa o mātou li o Yesu Keriso. Amene ma amene. Ia whatalo whatu fo ni vaenga le fiafi le sunga i le toina i ale atinu u malu fo mfulu, ma futa mai fo ni fiafi vi ia le tua whatai fo i le awai mai, ia malo fo le ngā lulu e neva yaso ia o talo ia sanga wha manuia pele tua ia oil toina ia wau whaiva fola tala lei malo le wha malosi ia malo fo le lo tele i le tua malona fina ngalo laua e sila mai lunga o tātou por kalame o le tātou autunu na ua whai ona wha autuina e pinge tō whinga i le anganga pa ia ia ese fo i le taste o tātou Manai le fiafi se o tātou tufang whaasoa pea le leio le tua e mai se o lona whaasoa mai a te i tātou ne ia tātou moli mawina pea le ai o loo au ale pule le tua
O amea uma lo tātou whea ngai ai le nei whungai le ele. Ai maise o tātou whilwhilinga ma whaai unga whai. Ia o le Manai mo o le nea fiafi e pine tō whinga i le anganga pa ia. O le alona winga e manuia tō whinga i le anganga pa ia. A mene o tangata i na ona whilwhili au le tua o ia na te whaatau wina. O ia na te au mai le wha mauti noanga ia te tātou e ala le tātou whilwhilinga e meso tātou whai unga whai ia o tātou iai le nei vai tau o soifuanga meso si o tātou watu no pele o Samoa lo whea ngai man whai ngā whilwhilinga ia lofa ngia e le tua ia whilwhili se toa e tūlai mai ia tau ave le no i ia le tua le nea fiafi le lau tātou iai le nea fiafi le tātou tuswai tauna i lungo tātou porkalame o le e fesolom tau mua mua fesolom tau mua mua lon fai pos 𝚗𝚙𝚢𝚒𝚑𝚝 ia lava ngai fai upsi tolu tātou te whaasoa ai ia on tātou malo lo foi le nei vaenga o le fiafi Manai o le Manava o Galuega ia fai malie lo sawa ia ngai atu i lo mota ma lo lawa ia iai le anga le lei o le tua ia te oi o upula ia la apostolo na apoapoai ma ia whaafitai atu ai le kalesia i Efeso ono lato whaapalipali ma lo lato wanga le lei ma lo lato walu lofa i le au whainga luenga le tua pele o upo le apostolo Paulo ia whaafetaia le atua o le tamā o lo tātou o li o Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai ia i tātou i mea umalava e manuia i laleanganga. E le ngata i mea o i le langi, a o mea fo i le lalolangi. Ona o Keriso Yesu. Le alau tātou whaitau mau tau whaafonga fo le upo le atua le nea fiafi. E whaamaoni ale upo le atua. E pine e tau whinga i le ngangpa ia. O amea uma lo tātou tatalo mo tātou tuina atu i le atua o manaonga ai maise ia o le nevai tau o lo tātou iai le whilwhilinga si o tātou atunu. Lauai a ao le atua le tali. Ale whai mai o le ua whaamanuia mai. Ia i tātou i mea lava e manuia i la leanganga. I mea o i le langi ona o Yesu Keriso. Ni ia le ali. O tātou lava o whānaua le tua e peon tātou whaasoa le tātou manuta e au whaleanganga. O le alofa mai o le tua wa ia fua ina mai ailo na alo e tōtasi. Wa avea i tātou ma whānaua le tua. Ina ia tātou i loa le lei o ia. A le wau mai whali tātou Manai lei pō. Mai tala le apostolo i le kalesia Efeso. Awane i ngalo ia te autou le mea lei. Ia whaafetaia le atua le tamā o lo tātou a lii o Yesu Keriso. O le ua whaamanuia mai ia i tātou. Samoa. O le ua whaamanuia mai le atua. O le ua uma ona iai le tō whinga le atua. Me a tātou Manai nei pō. E pine tō whinga i le ngangpa ia. Leise mea ele lea. Leise mea leanga. E mawhai o na sao i le whina ngalo ma le amea tonu a le atua. Au wale mea tātou te whai whaafitai le atua. Lo tātou tamā o i le langi. Le tamā o lo tātou a li o Yesu Keriso. O ia le nā. O le ua whaamanuia mai i tātou i mea lava i la leanganga. E le ngatala i mea o i le langi. A o mea o i laloifo o le lalolangi nei. So se mea e tā ua ai le swafo Keriso. So se mea e tā ua ai le whānaua le atua. Leanga o le ua whaamanuia mai i tātou. I ia le li. A o iai le atunu o i le. Whai ngā whilwhilinga.
wai le atua le tali. Se toa e tu lai e tai le atua. Mai se foi tono o tātou ainga. Tono o maftanga, tono o nuu mai kalisia. E pine tau finga i le nganga ia. O le ua whaamanuia mai a i tātou i mea umalawa i lale nganga. I mea o le langi ona o ke wiso Yesu. O le whaftai le apostolo i le kalesia mai a whaapea tuai. E whaapei ona ia filifilia mai o i tātou. Ona o Yesu ke wiso. A o le i whaavainga laulangi. Ina ia pa ia i tātou ma ia le matau le ngaina i tātou i luma. O le atua soifua i le alofa o le atua. Ia whaftaia le atua o tamao o tātou o liki o Yesu ke wiso. O le ua whaamanuia mai i tātou i mea umalawa e manuia i la le anganga. I mea o i le langi ona o ke wiso. Whaapei ona filifili. Whaapei ona ia filifilia mai i tātou ona o ia. A o le i whaawaina le laulangi. Ina ia pa ia i tātou ma ia le matau le angaina. I ona luma i le alofa. Amen. Samoa lo watu pele. O le atua le nā. O le ua whaamanuia mai i tātou. O le ua ia filifilia mai i tātou. Ona o le tangata o Yesu ke wiso. Ko a mai le lua mafutanga mai Yesu. O e whaanofo tupu Yesu i lo soifua malawola. O iai se lua mafutanga vāvana lata ma le liki o Yesu ke wiso. Leanga o ia lea o lo whaima fautua. O ia lea o lo whaima pulubanga. Wa mafu ai ona. Wa mafu ai ona whaamanuia mai le atua le tamao lo tātua liki o Yesu ke wiso. Ia i tātou i mea umalawa e manuia i la le anganga. Manuia il tino, manuia i le anganga. Anga whai mai e. I mea e manuia i la le anganga. I mea o i le langi ono ke wiso Yesu. Whaapeo na ia filifilia mai i tātou ono ke wiso. A o le i whaavaeina le laulangi. O le manaonga ma le whaamanatu o le apostolo Efeso. Ina ia pa ia o tau ma ia le matau le ngaina o tau iona luma i le alofa. Aleluia. E pine e tō whinga i le anganga pa ia. Efeso mua le tātou te iai ni e fiafi. Kei ona tātou tufa whaatasi ai. Whaatalo whātou tō whinga ia ngalilei whaatai mafuta mai. Ia whapea fo leu so au auna ia ftu fo mai ava whaatalo whātou fo ia inisio tātou ainga wale maua tulwa ai. Whaitua ia nu wao ayo mata spaia whaatai tele lava le mafuta mai ni e fiafi. Iyo. Amu ia i tātou. Amu ia se nuu e tua ia iowa. Amu ia le nuu wa whaamanuia ma iai le tua. Amen. Ia whaaftaia le tua le tamao lo tātou li o Yesu ke wiso. O le na whaamanuia ma iai tātou i mea umalawa e manuia i la le anganga. Ona o le tangata o Yesu ke wiso. O le na filifilia i tātou ona o ia. A o le i whaavaina le alangi na ia pa ia ma ia le matau le ngaina i ona luma i le alofa. Le alofa lea le sa tātou whaasoa i le maluta e au wha le anganga. Ia le mativa le alofa. Amen. Hallelujah. A o le atua o ia o le alofa lava ia. Pe meila i o tala le apostolo nu ese le kalesia. O le atua lea, wana tō fia i tātou wana mua. Ina ia avea i tātou ma tama whai mana. E ala i tangata o Yesu ke wiso. E tusa ma le pule tu noa alona fina ngano.
Hei koe lima Wana tofia I tātou wana mua inga ia vea mata mawhai mana ona o Yesu ke viso e tusa ma le pule tu noa lona fina ngalo. Amen. Praise the Lord. Ngā al whaaftai I le atua, awe lau vi inga I le atua, whaaloalo I le atua I le taimi e te. Ala whai mai ai ma ina leifua mai tai au, ta watu li tai au lona alofa whai loa atu li polo na whamaonu. Ona o le na whamanuia mai ai tātou I mea uma lava I manuia ai lale anganga. O le na filifilia I tātou ono le lipi o Yesu Kiriso. Mele amu ia oi. Amu ia le tangata wa ia whai ke wiso. Mauna lii. Mauna whaaola. Mauna tupu. Ina ia pa ia I lato. Ma ia le matau le ngaina I lato. I luma o le atua soifua le tamau le tātou lii. O Yesu ke wiso I le mata upu o le alofa. Amen. O ia lea. Wana tofia I tātou wana mua. Ewa ia I le mata I sau o le atua. Li sa tātou whaasoa I fo o le aso. Tofi o le aso lulu. Mata I sau na o le atua. Ai le whaia le atua le fuafuanga. Amen. Ai le whaawaina le neila lolangi. Ua umona. Filifilia I tātou e le atua. Ua umona na ia tofia I tātou wana mua. Ina ia avea I tātou matama whai. Praise the Lord. Ina ia avea I tātou matama whai. Ma ngai ai o le whaswai tau le sa tātou whai tau. Whai mai e tusa ma le pule tu noa lona fina ngali. Amen. Ono winga I le aiso tātou me whaia I le alofa o le tu. E leo se alofa o se tamata. O le akapena o le tua lewa ia au mai a te I tātou. Lewa o tātou ngai ioia. Lewa o tātou sava valia. Lewa o tātou whaia I le fina ngalo le tu. E whaila e tusa ma le pule tu noa a lona fina ngalo. O le sini mal wha moe moe. Ina ia vi ia I le atua ai le vi ia I le tangata. O le atua na wha manuia. O le atua na ia filifilia. O le atua o ia na ia tofia. Ina ia vi ia le atua I lona lava lufa tu no sisi. O lea wanga le lei fua mai ai o ia ia te tato. Ona o lewa lufa nia ke viso. Lea lau tātou wa, lewa tātou maua le tongi yola I lona toto. Amene. E mai alwhai kauru po le tua, e malamalam malu po le tua. Mai whai koe ono. Ina ia vi ia ai lona lava alofa tu noa wa sirisiri. O lea wanga le lei fua mai ai o ia ia tei tātou. Ona o lewa alofa ngia. O ia fo'i wa tātou maua ai le tongi yola I lona toto. O le whaamanga loina o angasala. E tusa ma le oloa whaulai o lona alofa tu noa. Oka o kaiso. Amen. E matau tia le atua. E sili sili ese le atua. E ofo ngia le atua. E le toi tau whailo ia te oi Samoa. A o tā pena lau whainga whiwhilinga le masina. E le o toi mamau se taimi. Ai awane ngalo ia te oi. O le atua na ia whamanuia. O le atua na ia whiwhilia. O le atua na ia tōwhia I tātou. O le atua na ia. O le atua na ia au mai I tātou. Ma avea I tātou e whai matama whai mana. Amen. Praise the Lord. Fatalofa atu le uso au na ia tovi o tofa aftaitele lava. Ia le mafuta mai fo ni va ingo le fiafi. Sini mal fa mo moi ina ia vi ia I le tua. Ai wana I vi ia I tangata.
ina ia pa ia ma le matau le ngaina I tātou I luma o le atua I lona alofa. Amen. Hallelujah. E pine tō whinga I le ngangpa ia. La ua umantustusia I le atua, leo le atu lai mai whai matai tai o le atua. Le aua umona filifilia I le atua, le aua umona whaamanuia le atua. Le aua umona tō fia I le atua. Ia le li. Ai a tātou maua le avanoa. Ai a tātou maua le whaamanuianga. Whai meila I o upo toi ina. Awane I ngalo a whia I siona vau. Awane I maua ula futi futi. Mana tua le na whaamanuia ia te oi. Mana tua le na filifilia oi. Mana tua le na tōwhia oi. Mana tua le na au maia le pule tu noa. Tātou te whaia I mea umai na ia tusa malona fina ngalo. O le ale wha moe moe, o le avea o I tātou matama whai, ina ia vi ia ai lona lava alofa tu noa wa sili sili. Le anga o ia na anga le leifua mai a te oe maa. O ia wa alofa ngia I tātou. Lea o tātou maua I le tongi yola e ala I le totol ta mai mamoi. O Yesu, ke riso e ala I whaamangloina o tātou ansala. E tusa ma le oloa fau lai o lona vi inga. Amene. Me ia le tua le nea fiafi sa molo watunu pele e pine tō whinga I le anganga pa ia. E manuia tō whinga I le anganga pa ia. Ia le tua. Laua I le tua le tali. O ia na tāpena ina I tātou uma. Na ia whaamanuia ma ia ia te I tātou I mea uma e manuia ai I la le anganga. Amen. Ni ia le tua. Ale tātou te le yo o ale whai upo lo wha mawhaina wal whai upo sumal tasi o le efeso mua mua whai upo su tasi sumal whale tātou te iai ia na tolu ana I whai upo ia tu whātu mo o e neiva ingo le fiafi ia e whai fo I maoso le neiva yaso mai se o le nei taimi o le mai tau o lo tātou iai tatalo mataala ana pongi wha moe moi le atua ina ia tu lai mai se tangata e toa, se tangata e whaia le ami o tonu le tua, ma se tangata na te whaia le wha masinonga le tua. Tai tai si o tātou watu. O ia lea, o lea tua lea, le whai mai le tala le apostolo no ese, kalisia, tau ina ia tātou whaafetaia lea tua, le tamao lo tātou li o Yesu ke wiso. O ia lewa whaafau pu e tele mai ia I tātou. I le poto a toa umalava ma le whaau tauta. Praise the Lord. Ia pia o le aso lua ea le sa tātou whaasoa I fo ilea. O lo ua wala au mai le poto ma le tele mai le whaau tauta. Iso se ala e te ui ai, iso se pui pui e te iai, iso se whaitotoa e te ui atu iai. Lale I tau wala au mai le poto, lale leo tele mai le whao tauta. E whai mai le tala le apostolo no ese le kalesia, e fesu. O ia le nana filifilia o tau, o ia le nana whaamanuia ia te o tau, o ia le nana tō fia I tātou ana mua lava. Wa ia whaafau pu e tele mai a te I tātou. I le poto a toa umalava ma le whao tauta. Amene. Mi ia le li. Ioi. Moni mi wha maoni tātou whaasoa nia fiafi. Tātou ainga. Lai le tua le tali. O I lava e tūlai mai. O tō whinga mai le tua. Amen.
Fe mai la io tala le apostolo i le kalesia ina ua whaailoa mai a te tatou le mea sa lilo i lona fina ngalo. Mantua le sa whaasoa tu le whiawhini o mea tatou te whaia ia whaia e tusa ma le pule tu noa o le fina ngalo o le atua. Ai whaai upo ta malo whai mai o le atua le na e feso. Ua ia whaafaupu e tele mai a te tatou i le poto a toa ma le whaautauta. Ina ua whaailoa mai a te tatou le mea lilo sa i lona fina ngalo e tusa lava malana pule tu noa. Amen. Aleluia. E mata utia le atua pena tufa ia te oe sa molo watu no pele ni vaenga o le fiafi. O le atua mata utia, o le atua ofo mia, o le atua whaiva venga, o le atua sili ese. Na ia tuu ai lona lava fina ngana. Ina ia whaau pōpō ina ia ke riso le sauninga i le whaatoanga o tausama. O i lātou lava oile langa, a toa mai lātou oile lalanga. Whai maila i o tala la apostolo o ia lava, o mātou maua ai le tofi, e pine tō whinga i le angampa ia. A le ufa manato le apostolo i le kalesia. Wheo i le kalesia i e fesol teimile. Na salo ato e o le auso isu, e ma le auso o la isu. Ai longa to e mau. E lopo la e pāti lima mai le langi wā. Le kalesia i ona po nei. Le kalesia e pa ia, le kalesia e le po nā. Le kalesia e le aisona manu minu. Amen. A o le atua le nā. Samoa. O le whaamalusi au nā tātou. Upu nā le atua. O whaamalusi atua le apostolo i le kalesia. Ia tātou whaafetaia le atua le tamao lo tātou ali o Yesu Keriso. Me ia le atua. Mea tātou te mana o ai. Mea lo tātou sa ilia. O ia le nā ua whaafaupu e te le mai a te i tātou. I le poto ma le whaautauta uma. Lewa ia whaailoa mai ai le mea sa lilo i lona fina manu. E tusa malona lava pule tūna. Vai ai le whea o mea le atua. E le polo kiki le atua. E ui ai le sili ese o le atua malona mata i sau. A o le atua e tonu ana mea e whai. Mi ia le ali. Mi ia le atua. Peia ona apua i mea le apostolo i le kalesia e feso mea tau te whaia ia whaia mea e tusa ma le pule tu noa o lo tātou ali. E wha tala le apostolo. Wha ailoa mai le kalesia o le o lo whawhau pu e te le mai manuia ia i tātou. I le poto ma le whautau ta whai mai le apostolo. O ia le nā ua whaailoa mai amu ia oi. Amu ia i tātou uma. Le tangata ua filifilia i le atua. Le tangata ua whaamanuia i le atua. Le tangata na tō fia i le atua na mua. Le ua whaailoa mai i le atua le mea sa lilo i lona fina ngalo. Ina ia tusa malana pule tu noa. Na ia tuu ai lona lava fina ngalo. Amen. Ni ia le atua. E pālengi ala ma whea mea le atua. Amen. Ia le li. Ina ia whaupopoina ia ke riso le sauninga le whaatoanga o tausanga. E le ngatalai ia i lato oile lang. A toa mai tātou oile lalulang. Mai le o tala le tuspa ia o ia lava. Leo o tātou maua i le tofi. Le tangata o Yesu Keriso. Whai ai tātou ma tama whai. Tātou maua i le tofi. O ia na tofia i tātou ana mua. E tusa ma le fina ngalo lewa matuanga lue i mea umalava. E tusa ma le pule tu noa lona fina ngalo. Wewe lai sau ko Yesu. Whai le mena whai e lonta maa. E te maa ngai a tātou e whai taulu ko le tua e.
fai upu lai fe poiva ina ua fai loa mai a te tātou le mea lilo sai lona finangalu e tusa malana lava pule tu noa na ia tuu ai lona lava finangalu ina ia na fa'au popoina ia ke wiso le sauni uninga o le fa'atoanga o tausanga o mea uma lava o le langi a toa ma mea o le lalolangi o ia lava o mātou maua i le tofi o i mātou na tofia na mua e tusa ma le finangalo o le ua matuanga lue i mea uma lava i ia le e tusa ma le pule tu noa lona finangalo ina ia avea i mātou mala e vi ai lona mamali o i mātou o e fai o e na mua i faa moe ia ke wiso o tau fai so amen ni ia le tua a o iai le au apostolo ma le au profeta tala inga o le tala le lua ele lava seisi mea na faa moe iai umonga release Yesu le pule ma le mana ai na faa moe ia ke wiso ia le o le ale faa moe o le au apostolo tusa ma le pule tu noa ale atua amene le sa tatou faitauina le fiafili o le matau tia o le fesoso ani mai o le ia te tatou fe mai ina ia avea i mātou maala e vi ia ai lona mamalu o i mātou o e na mua i faa moe ia ke wiso fe mai e iai foi o tou ia te ia leo tatou iai yaso amuli leo tatou iai yaso e ngata ai leo tatou iai yaso muli i faa tau si unga o aso faa moe ia ke wiso tali tonu i le atua o le na whaamanuia, o le na filfilia, o le na tōwhia i tātou, o le na whaafaupu e mai a te i tātou manuia lava i lale nganga. Le alai whai mai, o i mātou o e na mua i wha moe ia ke riso. E iai foi o tau ia te ia, ina ua o tau whaalongo i le upu o le mea moni, o le tala le lei o lo o tau o la tanga. Wo tau whaatua ia te ia. Ona ua whaamau whailonga ina ai leo o tau e le ngampa ia. O le na fola ina mai. Wow. E se whaamaunga lupu a le tua. Mai te ua ngalo ia te oi. E le aso. Ma le taimi. Ai mai se fo le aso na e tau tino ai le tua. Le aso na na whaamau whailonga i le ngampa ia. A ve ai oi matama fai o le ana. A ve ai oi matali i mawhawhine o le atua. Le whai me tala tuspa ia. O i la tau oi wha moe iake wiso Yesu. O lo iai o tau ia te ia. I ia le ria. Ai hia manao ia Yesu. Whatasi ma oi. Alia. Ina wau tau wha alongolongo i le upo o le mea moni. O le tala le lei o lo utou o la tanga. Lea o utou whaatua ia te ia. O na whaamau whailonga ina ai lea o utou e le ngana pa ia o le na whela ina mai. E mele ua. Mele ai o le. Pepula nga suma lua ina ia avea i mātou maala e vi ia ilona mamalu. O i mātou o ina mua i wha moe ia ke riso. E iai foi o tau ia te ia, ina ua o tau whaalongolongo i le upu o le mea momu. O le tala le lei lea o lo o tau whaola tanga. Ua o tau whaatua ia te ia. O na whaamau whailonga ina i lea o tau e lea nganga pa ia. O le na fola ina mai. O le whaamaoni o ia o lo tātou tofi. Se ia iu ina whaola ina e lea tua i la tau wa whai mona. Ina ia vi ia ai lona mamai. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Mele
e toi sau fa tai le tua ni vai ngole fia amen le o umono fe tawina tunga le fa muli muli le tatu fa malos e fe so mo fe po su tasi sumal fale tatu te ai e se la alma tau tia o le fa manatu me le upo le tua mo tatu fa maoni lo tatu tofi e le fa ngofie ale wo tatu wa ai le tu la i mai o fa nga malo ele ngata i totonu o whainga malo, totonu o i kalesia, totonu o whaala potonga, totonu o mafutanga. Na tū mai lo tofi, le ai se wha maoni. Al teimi o sa ili mo tofi oka, wha maoni e le atua. A whai mai le apostolo nu esi, e feso o le wha maoni o ia o lo tātou tofi. Se ia iu ina whaolaina e wa wha tawina ina ia vi ia ai lona mamalu sili ese. Aleluia. Ia o lava ngan manai mo o ni vai mo le fiafi. O le upu le tua e tau longolongo. O le upu le tua o tātou wha longolongo ai lo o tau wha tua i le li. Ma lo tātou walo lofa i ake riso. Ai maise o tātou walo lofa i le aupa ia umalava. Tātou umalava o whanau le tua. O tātou umalava o mamoe i totonu o loto a mamoe o le tua o ia o le leo mamoe silisili. Ma lea i o le tala l'apostolo Efeso o le mea leo te le mapu el whaftai ono o tou. O ua o tou iau te talu. Na ia fōa i atu e le tua ia te o tou. Le ta maa o lo tātou o li o Yesu Keriso. O le ona le malosi o malava. Wow. O le ona le mamalu. O o iai le anganga. O le poto ma le whaalinga. Ina ia o tou i loa le lei o ia. Ma ia whaapupulaina mata o tou anganga. Amen. Hallelujah. Ina ia o tou i loa. Le winga o le wha moe wailona wala au mai. Ma le winga o le faula inga mea le lei. O kau kai se mana ia. I ia le atua. Le ale mea le lei. O tō finga wa sili mo le aupa ia. Ma le winga o le sili ese lava o lona mana wa ia tātou. O e wha tua. Amen. I ia le tua. O mele o le wha tua ele na o se upu. A le whai mai. Ma le winga o le sili ese lava o lona mana. Wa ia i tātou. O ai o le au wha tua. E tusa ma le ngā luenga a lona mana te. Ia le li. Na ia matuanga lue ai. Ia ke riso Yesu. Ina ua toi whaatu wina mai o ia na ye woti. Hallelujah. Amen. Lea la fe mele tala tuspa ia. O ia lea. Na ia whaatu wina mai tātou. O ia lea. Na ia whaano nofo whaatasi i tātou. O ia lea. Na ia toi whaatutu mai tātou whaatasi mke riso. Ni ia lea li. Ala lele tutau matau o le tu. Lele no fua li'i o le langu. Ni ia le tua. Ka manuia le tua ia te oi Samoa. Manai o le Manava o ngā luenga. E pine tō finga i le anganga pa ia. Mwhai au no tu lai mali tofi ai ale ai le anganga pa ia. I le manuia la ufolonga. E mwhai au no tu lai mali tofi ai ale ai le nganga pa ia e wha tonu folau i lau savalinga. E whai a fua ale wala awina. E whai a fua ale tōwhinga. Amen. Ai tātou te mana o mia le nganga pa ia o le atua. E pine ai tōwhinga o malava i le nganga pa ia o le atua. O leo lo matuanga lue ia ke riso. O leo lo matuanga lue ia te oe mau. O lelo o matuanga lua i le kalesia. Wha mamaina le whale tua o tamai mamu.
e a whaalia mai ke risu. Ina ia pa ia o tau, na ia le matau le ngaina o tau, i luma o le atua i lona alofa. O kaukai o le alofa i whaitingo. O le alofa na mua i alofa mai ai le atua i a te tātou. Praise the Lord. Hallelujah. Manai o le manava o ngā luenga. Whamanuia tele le tua i a te oisa mō le atu pele. O le upul nā le tua mō e, mō lou a inga, mō lo nuu. E pine tō whinga i le anganga pa ia. Whamanuia le tua nea whiakista. Hallelujah. Tamā. E uma matou upu. E uma fo'i le ngangana le atua e le mawhai na matou tala-talaina. Le moni ma le wha maoni o au whetalaina o au wholofolanga. Te wha manatu pea, ma e wha ailoa pea ia te i matou i lea taimi ma lea taimi. Na ia matou tau fi mau i le wha totua. Na ia matou mausali lau upu moni o lau tala le lei e peo na matou wha longo le nei po. O le matou wha moi moi ola lea. Tamā. Whamanuia i lau, whamanuia i lau aina, whamanuia i lau whanau whiriwhiria, whamanuia i au tangata na e tō whia ana mua lava, e whai le atua ma whamanuianga i lau tini, na i au mātou whaia mea uma e tusa ma le pule tū noa o lau whinangalu, na i au mātou whaafoi atua i le mamalu ma le viinga i a te o. Na ia mātou whaapale la e iai o e le mātou atua. Ia mātou ngā ruenga ma mea uma mātou te whaia. Na ia lolo lava lo mātou whatau waa. A ia ali o e le atua soifua. Le atua pule au au. O le na whaamanuia ia te i mātou. O le na filifilia i mātou. O le na tōwhia i mātou. O le na whai i mātou matama whai. Lea o mātou maua ai le mana o le ananga pa ia. Mātou te tūlai ai. E manuia ai tō whinga. Whaftai ta mā i lau manatu mai. Whaftai lau whiliwhilinga. Whaftai lau ule le tua o mātou maua ai ola. Mātou maua ai lau ami o tonu. Mātou whaia ai lau whaamsinonga. E tusa malu lava ule tū noa lo mātou o tū. Whamangalo. Se e mai se fo i le tua o se sasi o le au nanga ta mātou te fia whai mea le leiri a te oi na e wala wina i mātou e wholofola lo tala le leiri ai le eise anga vaa i a te i mātou le eise i loa le eise poto i tala ina le tua lau a fionga ai wana o lo nanga pa ia ta mai na whai o na au mai ai o mātou tangata le moni ma le wha maoni o lau. Tu mau atu i a te oile viinga. O no Yesu wala tu ala mātou te tāna. Amene ma. Mene taimi. E mo mole atu ai wha manuianga ia o le pulenga e maisia le ofisa malu i au kilang nei. Ma wha manuia atu ai le aso sa o tamai si o tātou atu no pele o Samoa. Happy Father's Day manuia tele le weekend. O no Yesu. Amen.
Falava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo su ala ulu le fo matamu sa longa i fo fanga ia palauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua afe su valu ia sa ia isa no malanga tua i 𝚟𝚒𝚍𝚎 Samoa na tunu pele o te faafetaile atua ona avano lelei ia tatonu fo lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu pa ia po no le atua ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lo afe lo lima lo fa pena na ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga pa ia se noa o te fia ia se la ngona sa luitawina ilo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ile Samoa a fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia lo no le leile tato te malanga tu ai ia 𝚟𝚒𝚘 awane ingalo ia te oe whamlianga le tua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai pulenga le tato Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se saito lo whapena o na tala no matuspa ia o tausanga umalawa e aloi malanga lo whailoa mai e le au la tau o le whapena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le mea na fia ile nganga ma misia i nupa ia Samoa ta pena le lua afe lua lima o ina te lo polo to e tūl maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu kusanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se ia o atu il fa moe ona o Yesu. God bless you. Bye time. Hello, Talofa Lava, Pulavinaka, and Shalom. My name is 𝚗𝗏𝗏𝗡𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talofa lava wa paanga tato Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚒𝚘 ia e se tau so ole atua ia o se mesa famani na ia ole
O le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga whirua inga le na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga le nganga pa ia le tu ia a walo fasingo manga fo ima ile o mai ma le pa ngai le tu nganga luenga ai o e lo sila ma mai mo ma nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa fa malanga lo ia ke te to ne mo finis fa mo nang ia fio mai tala mai au fa fo Yesu Keriso amen. Aloha and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which is around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Ya, fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ya, olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa vanoa o te malanga atua i Saraelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le ori o na talitonu e se fole faitau le afia o ngā le atua. Ia e se fole vainga ina uahalu ma vai matula u ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 50 wha i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengainga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu, amen. Talofa lava,
O lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai pei ona o wo iai. E te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le itioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.